Civic sense omzia chu intiluina awang emo zia ka dan khau tak a awang ni haulova thenom thale khole tui thani hi ani he hian huam zau khop maya civic sense nei tha chuan mani ma asial lova ka thil ti hian midang te tan har satna asiam sak angem tirilun puran thin bollo apai mai ngai lova motor hon la an met vak ngai heklo intlar angai huna fel takin an intlar maya ngoi atul huna bingcheng lovin an ngoi maya midang te ti boitu ni lovin antana mal somna ni tumna ru an pu fo zok ane thumal ni lek ni si hi a omzia a soi cheu thei don ani civic sense omzia kan lo hret taboka anu zela po civic sense ti in kan soi chho zelang kovel huwa po civic sense nei chet konga chelar india rama mizoram le mizo te hi civic sense nei thabera thodu than ka ten min puang tlat mai official tak in phona chu nima su se alom engtiang che in nge an ni ho hian min hmuh a engwangin nge an fakna kan don fo ni ti thu hi anjir chiang don teng I'm back. Bay say na nei chun Mizoram sambit ti mingpu non mizo hian achanchin an soi alo hriat fo thin aizol khopui nge mai chu atak nge mu ve chakin aron thleng chho vet ta roya video semin chuta chuan last hope for India ati ko mai ni sambit angai a chuan last hope kan ni vetlat mai heti hian soi chhota Mizoram hi India in civic sense le traffic ate ma alo son le theina tura kan bei sei nei chun ani tak mewani ka cham chunga ka thil mole tonte zongkha mu velo le tong velo te tan chuan oi mai a har sa hialo me ninga ka cham chung khan motor honri tum thum chau kan rete renga rem lova anin tlan le pe lai tela ka mu heklo kong sang te ka zona sa a kholaya bol lo an pai mai te ka mu hau lo ka soita ang khan Mizo mi puite atang hian India mi te hian civic sense kan zir chu angai ni kan tana en ton tur nam anni ati India thazoka siam du tu le mingai sanom da chanchin ta lang thin tu the better India channel subscriber noi li chuang nei hian thanem ngai tak main civic sense chung chang heti hian anron ta langa Himachal Pradesh lama tlan reli ron tilangin achuang ta numa noklutuk mai bolo chi sang chuada nok noi mai chu mu thei noma han en ma tu hei Manali rail pindan chung passenger ten an chu san nu loka thilom dan chu ni hi civic sense pakhat ma a omlo anti nu che chuan Mizoram rail antilang zuya rail dang zo hian en le ma tu Mizoram rail passenger te thung ero hi chuan an nom nok zong mai chu polythene anda khom fel thlap bik ani hi ani hi chuan rail te hi nok mel ven kal sanani anti nuwa chuan ram inang rail po thumun mishing ko sakpung ero chimle marang mai in person ni si kan ni bere anti thlotani anua chuan zona poimo tak engwangin nge civic sense nei that konga hian mizo te hi India mirang te ai an that zo big na chan ti chu anon chang so tani ati hian mizo te hian chakna thuru secret superpower pakhathi an neya chu tlom ngai na anti hi ni anti vainu in tlom ngai na alam dani acute khop mai he tlom ngai na hi kumzatel te meu an local puito thin ani tlom ngai na hian lak aya pechuak tamjok turin mi te chu azir tira mani ai midang te da poimo masatura mi te zir tirna ani awang hian aizol te silent city ti hial alone chhota an traffic discipline athata em mai ni an kholai te fine bolho bom an mangtang kaya keni lama ve thung chuan kan muangin hetiang hian arem chan na muna pianga bolho kan pai tamai thin ani hi ani mizo te hian pian pui felna an nei thabik emni nilove mizo te felsa piang an ni big hau lova injiti na thatak an nei awang alo ni zoke no pangte chu tualai te tifine na an thok ho fo thina nom nok ti fa hi midang te na an ngai ngot lova
mitin ti tura anda mia zo kani kan zinga tam tak te hi chuan keima ti in mani kan in da poimo masabera mizo te ro chuan nang masa zokro anin ti zok thin ani Mizoram state hi ate na wanga an hne na tanga kan zir chua tur ero atam tham le ani kaka better India state dang te anton tur role model atan Mizoram achop chua dan chuni comment section lam han entaila pakathian anni hi India fachuam dik tak chuan ni they are the real Bharatiya India tana chuan tlak true pride of Bharat anni bok atene adang le hian marchaklam kan unaw the ril ruput mang undiscipline unfinatele civic sense thatak an nei tekhi India ra mun zaw zok hian kan nei ve atan ka ot mange alo ti ve boka civic sense chungchang soe pianga comment alo lang ve zia pakati oma he video nge po hian Sonia Han sian aron soita chiani hetiang ang nun phung civic sense thatak nei hi chu state te zoka emo thingtlang khote dewa te chokal pui theini Delhi te Mumbai ate hi chuan mihring an tam lutuk aron tia hetiang comment chira piang hian Japan ram khi ril ruwa alo lang thin khovel huwa pom mihring chen tam na berzinga lang phareng thin Japan khopui Tokyo khi han thlir taila Delhi ai po mihring chen tam zok na mun mi makta doi somthum pathum chuang te mewon chena khopui ane Sonia Han soyang khan civic sense mihring tliam na muna chau aum thei ti khadikta se Japan ram khopui Tokyo cheng tekhi anwat che fel fai si vele anni khi khovel huwa po civic sense nei thata larte anni kum khwa si ani hi mihring tamle tamlo hi alo ni berlo ve chuan lam athling lo inzirti na thak an nei lo hi alo ni zok kunglam Indian ho kwan thla tu te tang to in inzirti na tha andong velo niang ti arin thai mai hemi chungchang thu hian soi zom lok tiang subscriber makta doin hi chong nei tu channel pakhat hian engwangin nge India mi te hian civic sense an tlak cham em ti video hian siama video a chuan engtika nge India mi puinol pui hian civic sense tha an nei ve theiang ti zona siamin an mani vek chuan an chang ngala heti hian a chan na chu engtika ma anti thlot mai ni When will Indians understand civic sense? The answer is they won't. They won't because civic sense cannot exist where empathy doesn't. So zelin mi te din mun she thiam na tak empathy omlo na muna chuan civic sense aom thailo empathy nei tu te chuan kholaya bol an pai mai ngai lova a chan chu mirang tan har sana siam tu ani don ti an thsia empathy nei tu te chuan music ring deuh nan play ngai lovang thenom te tan rebeng cheng ani don ti an hriat awangin India mi tam tak te hi he mi te she thiam na ril empathy kan soi hi nei lovin an ron thang lian chowa an mani chung komem bar te chunga po thatna an lan chu ti hlei theilo ni chuan mirang te chunga an that hluai bai sei ngam chi an ni lo anti hei chu thudik ani mani hindu pui nge po chitniam ani phat chuan ten em tu te kha an ni a an sa kho thurin hian manga ina lam hi asoi ei loe moni chu o ka ti rum thin bong chunga thale si mani mishing puite chunga that chu tumle mia si lo te kha an ni fo Reddit website a hian mithanem ngai then khaten Mizoram civic sense chungchangi anun ziaka traffic discipline a than ziate tlongoina Mizo ten an nei dan te traffic police te point motor chi an siam pui mai dan te basa chuan chang te in mai chiale upazok te thutna an ken mai thin thu te ta lan ani emi chungchangi mi te chuan soi chawzelin pakhat hian hetiang ang nung chang moi Indiaram sikul tina injit tir tlak ani pakhat dang le hi chuan India mundanga Mizo te civic sense ne yang hi nei thei ani ve bei seilo Japan ramanga nopangte an ni laya nundan dik anin zeti ranga kan ti ve ani ngot lo chuan civic sense tha kan nei ve theilo wang ati ani sakol hring ti ani angin civic sense nei thalovin an maniang bokfa an hringa an khuti zota ni channel pakhat suri hian khulam ko puite zil haunan Mizoram kalphung tha hi aron mangve boka heti hian Gurgaon Noida Delhi le Bangalore mi te u e video hian ente u
aizol kholaya chuan manilen ni lo arua puin no kha tumin anin zuilu do ve ngai lo an manilena anin tlar mai ne emergency thil om te ni chuan horn an met maya anin thathiam ton em zel mai gurgana vetung chuan e motor aron kalim tipo ngai to lek lovin manilen ni lova kan tlan fawa mi kan hliam emo kan ti lumani poin an thim lo ani kan ti hlau thunga police zong te hi kan lam tang emo hi kan ti ta thina hlau hi kan nei lo ho teu ma son zai i rel teng u he video hi lir thei khal vak thu ishiat ten hena lo share vela kong hi an pa te ta ani big lo ti hi i lo hril ngal don nia atiani ni e alung fing le veng wachin tam tak khu civic sense an tlak chamna khwan an ril ru ati ha ve le ani ti shet pui taila chin fel ngal thei ngot la ani si lo an chang cha veri chu ani e comment tu pakathian wow hetiang ang traffic discipline tra hi India rama a om tipo kalau sengai reng lai nem tuk tin chanchin buan kevila zurui motor khal chakle tukin mi sulum ti chiar tur om zia thin aizola chon hetiang hi om ve mewin karing lo ve atiani non Mizo Khualzin kan nei sang te hian ron focus big deuh hi an nei trina meichia Khualzin te hian an ron hmuh len fo thin chu Mizorama meichia te din mun tha an ti na le meiche tâna mun him ani zia thu hi ani mithili po hian Mizoram hi meiche tan mun him ani na chan ka hre chuak ta ti bewin video ron siama atian soi chun zom zelin meichia te tan a him chan chu an mi pa te khi an ni ka cham chunga ka hmu ve phak china chuan Mizo mi pa te khian meichia te anza thiam em ti ka hmuwa helai hmuna hi chuan omti nuam lo khopa meichia te mel ngoi tu le chhai tu te anom ve lo Khualzin chunga po cha tiang chu athleng ngai hau lo voin maya po khan bike khal tu pa pakhat hi kabul loka hian aron dinga ka phei khok hrui a in phel thu min hrin nuwa chuan akal liam le zui tamai ne khang thil te ka ton te atang khan kadam chunga voi khat nan nun zalen zok mi paten min en vung lo na khoveli alo omani ti ka hrevet chiani ati I think I finally know why women feel so safe in Mizoram. It's the men. Even though it's a patriarchal society in Mizoram, men have so much respect to the women, at least as far as I've seen. The creepy case doesn't exist here. There is no catcalling, no staring, no teasing, and zero unwanted attention. he nula lom na hi a ho kan ti sakngot ange mithili hian vairama om ve lo chung chang aron soi ni kan thil nei sa te hi ngaya kan nei fo thin kan nei lo apiang hi ani kan o thin chu ni ril ru tot up ti ziom nan te in refresh nan te khunglam Indian ho khu a mai pa in akhat moi tokin Mizoram a hian onjin thin sela a free in therapy an la char ti na ani don ani hi katita nuam an ti tei em mai Okay, then I'll tell you something. Okay. You can see the traffic here. There's a lot of vehicles over here, but Okay. no horn. It's all silent because Mizo people got patience and we follow the rules. Mizo nula pakhat hian SBI main office bul ARM ni china tangkhan tlo tu pakhat hi live ngatin Mizo ten civic sense thatak kan nei dante a hril fia vela ne he account nei tu hian he tiana soi zuya aizol traffic chu discipline a thahle konga kal te tan po a him li the kal tu te po an kong kan lai chuan anding mai ni thu nei tu te chuan he tiang discipline tha nei hi in rem vak awanga lo om anilova civic sense thatak mi ten an nei sa awang zok ani expert te chuan aizol hi khopui dang te poina anen ton tlak tling khop ani anti vairam chu andang dai khopa mishing kala tura siam food pathan kat te hi kal hlau om tak ani food pata le zel po two wheeler ho an tlan du zel mai tum khat po kan pi te hian a thei top chu in mishing kalna kong ani hi kong puya kiro alo ti ve ne गाइस अभी हम लोग एक ट्रिप के लिए निकले थे नॉर्थ ईस्ट मिजोरम में और नॉर्थ ईस्ट आपको कैसे शॉक करता है मैं आपको दिखाता हूँ मैं शॉक हो गया मुझे क्या दिख गया जल्दी आइए यहाँ पे video viral pakhati omle a civic sense that zia lan tir tu anile bok chu nga lo dor chung chang non Mizo pakhatin aron ta lang ani
phurem main a thil hmuh vairama omvelo chanchin chu an soi fia ta vela hetiana soi chauta ni he dor hi nga lo dor ni angak tu anom lova CCTV la aom heklo heti hian poisa da na tur le GPay na tur an da topa ador nei tu te chu ngai ngam takin an manin halama omin an boisan mai zel ani he tunang lai khovel tala thaber khanin kal burna CCTV thaber ber kan da na le inrin le ton na huna po hetiang thili motur ala om chunia iche na khopuya hetiang angdor hi aom ve thein iringem atiani comment lam kan en chuan vainula jayati hian nowadays being a northeasterner is the real flex atiani chumiam zia chu tunai zat chu northeast India ni hi akulin in chuna thamani chauta tlat mai tina tlukani ni northeast timing thatu zinga chuan Mizo te hi kan tel chove ta kan fainate kan bawruak thiang hlimna te kan civic sense kan lekha thiamna zong te an hmuh mai lo IG lama follow tu maktadoi khatle no ili chuang nei tu nula akan sha in Mizoram civic sense chungchang report peki han ngai thatiang chumi ma chuan ama chanchin toi han ngai thlama sataila ani hi kumsom don liam ta dei to akhan na thattak lopo tam tak mai consulting na alo thok to thina atumram athlengta emo ain ti line na an thok chauta tak mai chu anun ram kha ati chauta em mai ne thlatin hlo noi tam tak lak ngut khan atilim zo talo engtin tak omzelang imo ti in lau thong ril lupu tak chungin atna tang chuan abang ta topa India mun le ram rang te thlo in azin kwal chauta a abang ta ka ain chhir zui lo nuam atia nunzalen le hadam zok chhar chuakin Mizoram ngei po aron jinta ani hi ani kan khol thra report toi chu hangai thadon tiang kazin na aizol hi mishing tam tak chena mun anina chung hian an kholai te afai em vek mai ne bollo bo mun tina anda in no pang te chu ante deu lai tang to in an mun ma ti fai thin tura zirtir an ni a hon meri lo na mun khopui nei tu an ni bok Mizo te chungchang dangdai ka ti deu mai pakhat chu Mizo chunga hian tongkam chia khas word an tiang hi an lo nei manglo alo ni na deu takami i kau thei dan chu zonga ti te mai hi alo ni ome chu mi om zia pot chu monkey ti na mai ne Mizoram atang hian en ton tur kan nei nuale So the worst thing you can call someone is Zonga. and what does it mean? Monkey. Monkey. That's the worst thing you can call someone here. comment lama chuan YouTube lama ken na sat em thin vlogger lar berte zingami en tu nga em rang thin Drubinski hian Mizoram hi best place in India aron dikhau mai ani hi India rama po alozin fo to thina a comment pakhata po not easy nial rol lovin India rama mun nuam ber ani aron ti lekathiam state ter shiat le civic sense nei that konga mi tanan faktrin Kerala lam mi po hian Kerala mi te ngei po hian Mizoram atang hian zir chu tur kan nga khop mai aron ti ve ani pakhathi ron wang nge chu ka shelova heti hian soi he video hi pune lama ka chen te ka hmu tira artificial intelligence AI manga siam chopani kha minti sak ati a video da hian Mizoram nuam ati ziale abikin meise te na chuan Mizoram azin tura somna thu asoya heti hian If you're a man, please keep scrolling because this video is only for all my girlies. Now girls, listen to me. Please travel to Mizoram this year. lo thli tur meise te khan lo ngai thateu kumina nge hian Mizoram azin turin ka soma chu estate a hian ni engom zat ka chamchung hian ka hanwak kwal vela he ka ton thre ta tanga ka hriat chuatak chu India rama nge hian meise te tan po zalen hak chungin singnun hi achen theiti ka zir chuakani zalen le hlau nei shan lovin zanlai dar som pania po kholai dunga ka kalngama nunglama tanga in chaina te email taka email ngoi na te a om velo India rama second hand door changtlung ber Mizoram hian a ombok take herama hian injin ngei ka du saka cheu mitam zokina an mangram chawa an hmu pha kha atakin helai mona hian I experience theidon ani ati video masala mangan soi to thinang khan heng min tlo tu te hi tourism lama kan ambassador traber berte an ni a mintilar tu te an ni ke mani kan in fakchiam po ngai lovin an mani zok hian video siamin heti hian ming that takin min chuata thin ani
Mizoram tourism hi avulzual zelang. Riêng là chia kan thiam ma le sa kho biak mu mal tak kan nei ma pu in keini Mizo te min thla tu kan pi le pu te kha an fingin an lo puitling hle mai thu fing tak min hut che in tlom ngai na le nung chang moi nei te min zir tira chung de chu kan ti sana hian a bet chho ta zel ani hi kan fam kim lo na ti fam kim zual turin chanchin tra kan dong zui le ta kha ani a nangma in mangai angin iveng te po mangai turani tia iswa zirtina kanan dong zui le zata heng zirtina tra kan don te hian Mizo te rilu hi akai shroya fam kim lo maila ki mani to ka hian patra le nu tha tak kan lo ni ta hlom ani heng zong awang te hian Mizo te hi Indian nam heti zat zinga civic sense nei traber zinga chiar kan lo ni ta ani